I dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu ću vam pokazati kako skinuti po meni najbolji program za snimanje gameplayeva, to je Fraps. Jednostavno je, prvo što treba raditi jeste otići na vaš Google, pretraživač i kucati Fraps. Odete tamo. Idete na ovaj prvi program. I onda odete ovdje na download. Tu i idete ovdje download Fraps 3599 setup. Tu, sad ću vam početi da vam se skida. Ovo mi je virus pa moramo malo da se čeka. Download Fraps 3599. Sad ću vam početi da vam se skida, evo ovdje. Ja ću da stopiram video dok se ne skine i onda kad se skine upalit ću video. I evo nas kada se skinuo, otvorite ovaj file ovdje. Otvorite ovo. Idete run. I evo ga, otvorit će vam se ovako. I dalje run. To, evo sad će, ovdje. Samo next, install. Sad čekate da se instalira. Evo sad će. I evo kada vam se to instaliralo, otvorit će vam se ovako, sad ćete vidjeti. Doći će vam ovdje ikonica. Samo ovo, evo, ovdje. Odete tu i sad ću vam pokazati kako šta podesite. Evo vidite ovako, ovdje kad uđete imat ćete ovdje, zavisno što hoćete da snimate, ako hoćete monitor, desktop, znači ovo, ili šta, a ovdje ako hoćete neke igrice, ja ću desktop da stavim, to vam je na general. Idete na FPS, ovdje možete da nameštite gdje hoćete da počinjete video, meni je na F12, možete vi gdje hoćete da stavite, meni je na F12, ovdje gdje stopirate video, meni je na F10, sad ovdje Background Settings, uvijek mora da stoji na From Teams, znači to je, podrazumeva se tu da stoji, mora znači, ovdje ovo potvrdite, imate na 60 sekundi, znači tu ništa ne dirate, ovdje sad, ovo vam je gdje hoćete da vam stoji ovaj facecam, bilo gdje stavite, a ovdje uključite, znači tu, ne ovdje isključite, a ovdje ako hoćete negdje stavite, tako, to vam je na FPS, M-Movies vam je ovako najbitniji, ovdje imate da stavite na koliko settings hoćete da budete, na 50 FPS, znači nemojte da pretarajte na 60 ili 50 FPS, nego stavite na 30, ako vam sad malo jači kompjuter vi možete da stavite na 60 ili 50, ali nemojte da pretarajte ili na 30 ili na 29.97, znači tu ništa ne dirate, samo stavite na 30, ovdje na F9 gdje hoćete da stopirate video, ovdje uvek record Windows 7 sended, strate uvek, nikad multi-channel, to nikad. Ovdje na strate mix, to vam uvek stoji tako. Sad, ovdje imate ovaj look, ako hoćete da vam se vidi efekat miša kada kliknete ovako. To tu stavite, ovo gore ništa ne dirate, ovdje samo podesite na 30 sekundi. Ovdje. Tu, ovo 4 GB ništa ne dirate i to je to što se tiče Moviesa. Idemo na screenshot. Na screenshot uvijek stavite BMP, zato što kad stavite JPG, fajlovi su ogromni, znači to mnogo zauzima, a ovdje screenshot, da slikate i tako. Zašto sam vam rekao da stavite Movies ovdje na 30 FPS ili nešto? Zato što ako imate neki jači kompjuter, vi slobodno možete da stavite na 60 ili na 50. Ali stavite na 30, zato kad snimite, fajlovi su ogromni. Znači, fajlovi su nevjerovatno ogromni, zato
Ovdje idete na Fraps Movies da izaberete gdje vam idu ti fajlovi. Znači, fajlovi su ogromni, znači morate da idete ili na local disk neki ili na Movies gdje imate najviše mjesta, zato što su fajlovi ogromni. To je to što se tiče ovog Frapsa. Znači, kako morate da renderujete klip, sad ću vam pokažem, morate ići u Sony Vegas, znači evo za trenutak u Sony Vegas. I ja vam ponovo, sad morate otvoriti novu stranicu, novi prozor i kucate Sony Vegas Pro 11. Idete na Sony Vegas Pro 11, imat ćete link dole u deskripciji i idete ovdje Sony Vegas Pro 11, evo ga. Pro 13, to vam isto dođe. I odmah idete ovdje na download. Morate malo da se čekate. To jest ja moram da se čekam zato što mi je kompjuter pun sa virus. Sad ćemo ga. Sony. I znači odete na Sony Vegas Pro 11 download. Imate ovdje Sony Vegas te shop i sad će vam se to učitati. I evo imate ovdje za 32 i 64 bita. Obvezno uzmite od 32, nemojte od 64. Idete na download. Virus, normalno. Sad će. Idete na download, ovdje. Samo ovaj virus da nije sve bilo. Sad će da se učita. Neće da stopiram video dok se ne učitao. I evo kad vam se skinuo Sony Vegas, izaći će vam ovakav fajl ovdje. Ja sad to ne mogu da otvorim da vam pokažem kako da renderujete klip. Mislim to sami znate. Uzmete klip i prevučete ga na Sony Vegas i on se sam posle renderuje zato što on se više od 10 minuta. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se sviđa, obavezno ostavite like, share i subscribe. Puno bi mi značilo i puno pozdrava do sljedećeg videa. Ćao!